ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak alim ulama, pajak pandai, angku-angku, dan kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada hari ini. Yang pertama sekali marilah kita bersyukur pada yang berakhlak seperti bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat ini. Baiklah bapak, saya tidak akan memanjatkan mukadimah. Saya ucapkan selamat datang kepada perantau-perantau yang hadir pada hari ini. Dengan jauh beliau sudah tiba di kampung halaman ini berkat rahmat Allah juga untuk menyelamatkan dari rantau ke kampung halaman masing-masing. Sekali lagi Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Pertama dan utama sekali, Rabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat